Incho so modi suro pardane o logod bungo so modi vivon pe palincho pardane o binda bo chamagodo supa ola pa majualo hunpe modi bigam gabngo palincho pardane o malangam good morning umule banangkam suro modi seborele kolongule sebo dongkin tulo go mara adere do ngo songo eso to gong kuyu patamu gor to bo ngo pota ri moda bible a por itane 1 Samuel chapter 13 verse ngo alo sampuri to bo ngo 11 12 ka go bo what have you done asked Samuel. Saul replied, when I saw the men were scattering and you did not come at the set time, the Philistines were assembling at Michmash. I thought, now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the Lord's favor, so I felt compelled to offer the burnt offerings. O ngora kori to Matthew ga ngo chapter 24 verse ngo 4 to 8 ka uporitabo. Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and they will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nations rise against nations and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in the various places. All these are beginning of the birth pains. Isore pata prikol do banega mo pratna to. Hallelujah. Darago jesonga payalencho so modim sro ko pode phagdane no atranya don tulo somo som ko podan la. Aba ho so no ga belako kanam nam ko ga bono tukung puyum. No gamle so ko gamni gam go tare na jesuno mechung ko ko bin ko so hadigong ko tanu go ga bin ge mangera tabaka no darya jiale ngo hojeng rai lo ngo robong lo lo abano I galo yerle godolo gogera to gona samnam pagde bolo प्रार्थना समझे स्वामी सगंदन के आमीन ओंगो शुरू अगोता दना बानेंगो टॉपिक सी be careful in patience in all circumstances. Be careful and patient in all circumstances. Ngule hingab derapa aru chak derapa long cheng long tega adak akoga himpo anyaga modim pe. Oga ngule si engo asuru topic hai. Ngule chindo so 2020 si anyang si this 2020 is the year of pain and panic. Singule lamdu modi lamna pena blin achi aya blinga modi 2020 singule ko podu o gangda osa ko gangda so to achi aya adaga ko do ke sudona o mo senyang anyang silong sak anyang gapa achi aya arogre ku mangdak sakko arogre ku o ngule chedag be ko gangda ulta pulta lekeble he mane tamo na taling komo na kodera pa kode kolire ku gangdaga malang gormene bindo pen don't panic choka bodo to kada lami oka shudo homo bodelam de bore bi pa malang lam gulam ratula lami oka hamara reku o gap solo modi si osa ko siksom so nyang anyang si mangdak sakko ga anyang gappa o cha binja jabanang gangda osa ko bire na mangula kore na gangda se to problem e do ngula akichiri problem mal nyang cheng nyang tem problem do chu do abo mab senyang ga problem si anyang ke laga problem koyo pa mulu ko do e banang kamne kulu ngule kore na kano polwe or polwe doliye o e banang first second world waram po do bangnya puyum ta takpa lamo pa ta to lo mangdak takpa o masolo aro ngule science and technology ngule advance ngam TV imlako tukulo mobile akiga kauga mana bangnya akiga laglo ngule kala malong chenglong tem gangdam do ga tak to koloko lambo blen ngule lamlo do tak do kula ngule hoga bo lamna sem ngule lamna sem me ngule anyoban ale pa holonai lamgam jasi lambanan kam ngule
so lam lo ngule ra ba nang kam long cheng long te ngulu mang jeng pe lam ha in pa ya jalom lam ha in pa ngule chindo ngule ko do ko ku ngule si kilo ngule coronavirus bolo kerala bolo do ku mumbai do ona chu ngule social distance maintain pa maximum gap pa long cheng long te ra pa medicine me boy me pa pradna mo bo mo pa ada mara ngule lo do pa ngulu malang mane bemar suka basi de bolo ngule ra pa ngule o lam lo pelo oga bangye bindo kelo nyegre ko do kelo pe bin le kelo ko baro bajim sa tang bu tang paku karmo de kubo demu tang bu tang nya paku nanna munna pata do bu do paku ngula long bora pakla ngule kaja ko ki to kujuka bemar si ho paku eda social distance do kumo ogo be do kumo mask ge kumo obang nye bosu kumo kano kumo ba go cinta kumo ramang nyare ku oga bungule eda modi si bosu mane lam di pe di modi eda bosu kumo eda soro sirim aro ga lockdown ke do lam di horela o songo binta si lam yu ju ke lai lam obake ngulu bem lam yu ke na mule clear kat ngule ko podo bible clear pat bindo ngulum lam obake jesu apue bin pa Matthew 24 verse 5 bin pa lam obaka lam re pe lam obaka gangda ngo ho kerdi modim long erep chotare naka ono lam obaka me buro bua banyiga binyuk bingko ko me haro ha ko na pala ala jesu waneng bi pa em clear kat ngule be ko pogodo watch out so that no one will be deceived ngule bi ko podo ingap taka togai baji ko yoka ngule kilo ko paku ngule mane lamlo long cheng long temrapa mangjang pe chama go ang harta ne ba ngule kilo ko pa o ngule solo ingap der pa o bostu so ngule lamyo juka ha ma ingap jado to juka ngule ngosam ko podalai lamra pe banan kam ngule mane opona man uyunam ko pa ato sodin sho ya yalom lam har pe harlo ngule ramom rede pichanche do pala hoga ngule lamyo juka sigo taro pa kom lampo suna pakala nai oga hing cheringo do ngule chaklo do de pa so mo de sona ai ngule Matthew be bin pa ngulam ko po do ngule besi Matthew alo be ngule et be ko podo si beginning of the bird pen si re mora pakka sinta mo boka arabo mo ye do tare nala lamyo ka ngule ko po do oga ngule First Samuel boso ngule kajo ko gedo ngule Samuel chapter alo boso ngule ko pa alo boso 13 ge ngule 5:15 ka poriban ko po tare Saul Israel nyobu alonge Palestine nyobu pakuna is for Saul raja sangle ko loko nyobu pakuna malu ekta jaga alo palire ko Gilgal gangda alo Saul ne Samuel bin pa alolo kane mo hota dena kela binte pa kunamum solo ora pakana mailo kane do paku olo kane do ko army ki bo ki upaku ugubo ki bo ki upaku modia chukum koro olang chim ma chim kitmang bo to si mang bo kin mere kunang kame sol mangame sol lam paku lam kunasi go hore ko boko hakuna mai actually benja jabanang kamne Kolo ho homoyo akim ne nyubu ke de lage ana asbang nya saga ke nyorum e banang darak bu ake bano friends fellowship of friends nyubu ke de rapa o mungulu ni nyobang nye ke nyang pa raja sa jise jala pe ke nyo monai o mai bujlam le ko loko Palestine teng te yo pa ko ngumire pogre ka bang lam le ko akim ke pa Akem kere kanangkam o Samuel ke ho kalam lo kanana doni chate tabe o hobade gachi paku gachi kana sol ne binpa no une retto kanare ne une retto kanare re nangkam ne o sol binpa no gachi bo to ko ngo ko raki to ko no gachi more ko Palestine ko ngum matare ngulune etek tare ko Gilgal bos etek mare ko mangkuna ngo mane isroga mangla ka go yure man kuna ngo isroga favor de lo ko de bolo
ngurat to ko ba ka ben Samuel o challenge pa duk pa bingame nu hemre mo ta ba nang kam no do par halongam ka o to mo tum nu ato bompe no roja sang to holai hoy kintu nu horagam ka bo nu roja sang yung koramla no do par halong roja sang yung koramla ekta matro disobedience ekta dis lam lo re po ka bo lam o ta ba so lam o bo korara lo pesen cheklo do to ba nang karata demo amma mai lam gum ga bo mai ramare le pak Ram gum ga mai rahak pa atu ga kingdom atu raja sang sampe lam ha paku raja sang sam lam ha pa lam raja sang sam lam tulora ha paku obu kalam sulo pingule lam lo reba nangkam lam lo pele cek mo bo reba ngulu mengjeng lam ha tare yaji alom lam ha tare ngula atu ga maram mego ngulo sang sage sam pe lam ha de pare ngule oga lam yu ju kalo nai cek toka lam yoka cek lo hinggap cerin lo lam abo cek na he ngulu ga sang gotak oga ngule cek tu jo lai solo modi so ngule cek lo do tu ju kalon ai oga bo cek na ba here wor nyoram la ngulu ko ki tu jo bolo ngule cek mo bo lam lo pelo dai bo mana lam lo pelo na ngulu kitia ba mane isro ko lag manglag mo debo re debo chal cha che do dola e ban ngule ko ki tu jo ke jaw mo ye ne ka pe odo ko ngule spiritual guidance mi manglak che lag yo bo galo spiritual guidance ya jalo pa o komne pastor ka bina pita modi orela ngule garja yer kam ga reg ange bo council ka bina pita modi orela ngule o ga bo ingam de lage ngule si modi e ngule counseling no de do ngule counseling no mo bo kilo pengula chama gore herba do pala counseling no kumo ato basi tek de mara mo de lage ngule hingab lag de ngule o ga bo spiritual guidance oga so bemar ga bo corona ga bo experts ga binam michin lag yo bo pala ga yo bo ga binam ngule ta de do ta ga do ngule hingab chirin cek de do cek ba na ngule so din shakam ya ji alom cek pitare hingab chirin ngule cek toju oga lam yo ju kalon ai olamda lamba pe ba na cek mo mulo lam ke pe ke ban ngule ara bo ngule mana ngule ale monam ko point pa kalona ai oga ngule cek na ba hare ogu ga pe ngule aloram la renyoram la ngule rahar mahar dev chance do pana ai ngule wo bindu na ban kam ne ngule kore na kam god is the control of everything jesu long chang long tem control mulo do dola oga ngule yesu ne mangang tak tola ngule ga gang da kastar be blame lo do o alo healing mo ula do ne kana hu lo do ne kana esura chin dola ngulo so sipe bemar sipe ngule gangda disorder bit to kolo gangda isur ka puna bo mai gu manglong lam puna me emre mo bit to lo pesire ne chudo em pe ngule chin de rapa em pe mangklo mang de rapa mangki de rapa la o ga ngule gaja ngule o ga mangki de rapa la o ga so ngule manga do lo ko share ta ngule opportunity discipline mo bo pe discipline mo de discipline mala the spiritual life po family life po social life po economic life po anya bo ani de ngolom ne singi sing cha pa ko re pin chu de em pin ngole ko kar lo ko ki de ra palai lam mo bana o lam ba nan kam ngole ngole atum ne lam har ko pa ke do pala o ngole ko po dra ba sio ga ngole Matthew ge 24:30 being me bi ngole ko po do stay firm in faith in all circumstances till end will be saved ye bangye long te di ko di ho ko ra chite chikulape chachang nye do ele kable he kalape long e bin mang jala pe chek lo mang jeng lo lamo bu do bo bangye mai ne hom lo do bo e las ka bu o bangye matro basitar na pala ho ga ngole lamo bo chek lo do tuju ngole chek e do lo ko chek ba na nge ngole soy don soy akam ne ngole chek bang sutare o ngole ale laum ko po tari holona ai o ga ngole kja ko po ko do so ga so modi so eda moye tape ko mi ga moyo paku chepe be me mang pe sak me kilo adu bul be mara do ka alo problem do re ngole mang dak mo pa mang dak pa eda mang dak ko mo o e danger so moya se
o ngule kaja hingap tuju cek tuju ngule na cek mo banang kamne kaja ngule so modim cek nyo mo banang asli Yesu ka odim tribulation period samne ugo bo cek nyo tarena Bible bin pa cek nyo rum kal cek nyo mo gabo o moyem ne short matana pa o moyem ngulu cek nyo tan sakare me chung ka moyem cek nyo mo ban o ngule cek tuju ngule lami uju o moyem ndigu lam tarena ya dangule so moyem ne sakaka ma me chung ka ngule lam banang kam o ngule lami uju ka ngule cek tuju ka o banang kam ngule obo lam kula lam lam ko cek mo lam mo banang kam ngule हम बाहर आलो रगों पा दो मोला मुले चेक दे रप्पा लामो दे रप्पा ला आई ओगा मुले तापे को में योजु मंग पे में गोरमिंगा बिनाम ता तुजु ऑथोरिटी बिनाम पे ता दे लगे मुले ओगा मो पास्टर बिनाम ता दे लगे चला मिन पा बोगा बिनाम ता गे दलो मुले ओ पुपरेले दा किंगो तो मलंगे सोगे अले मोना पाउसी अंगा दे मुले अतु गो अले जा दोंगे दलो मुले ओगो दोंग तक मोदे लगे हम युमिंग कारमिन 2 मिल आराम से माने मुले अले मो पुन रेमिन दोंग तम हम दे प्रार्थना में गदो इसरम होम गदो पागे दलो मुले चगलो दो तुजु केला अतो नि हन काव लगाबो मारम में गो बंगी लगाबो ओगा अरु वाला लॉकडाउन 2 तारीख को ओसो लॉकडाउन समने ओसा के मलंगे माने सपोर्ट भी गदलो अले पो लॉकडाउन गो माने मुले prayerfully ओगे मुले patiently faithfully dongling baga dolo ngule aroga modi umpe ngule dong baga dolo o ngule sempe dong bate jukelo ngule obo dong banang kamne hey ekta discipline hoy obo dongling banang ngule nyok tolen tan holon ai o ngule ngumalangam ne komla garena ngule alo tuju lamyoju cek tuju he matro cek tagyo lam माने चक लाम अबदो तयो चक तयो का अब मबदे पुबो आबो मोले कंटिन्यूअसली मोले प्रार्थना मोलो दोंग तुजु ओ मोले हबुरे बानंगे मोले हाराबो लोंचेंग लोंते कुलोपे करे न्युबो तो कोम मोले जी कोनोम यु पोमपे मोले हबुरो लोहे मोयोदो होगाबो मोले मोसो गोरिते गरेना इसरे नो ngoगालो दो बाने का कोरम कोलो का गोबो मोले समता बोदोलो मोले लामाबो चगलो प्रार्थना मलो दोन्या ते जुकन पाया लेंचो